Kurumjari, Yengbira Buprampu, Sarachandra Sharman Impact News Gi, Manunguna Taramnoksari. Ngasigi, Manunguna the Kanagaru Wapum say, Mamang the Suhanjan and Jandi Kanara Wapum Nedubu, economic blockade on Nestran Highway say, which is Pogo Late, Tama Mapung Pakre, Handupu Wapum Late, Handopu Pim Suji Uzimaki or Nadi Udri, Aduna Matang say, Mase Yamna Kanna, Akanba meaning Amagi Makada, review to Bugi Matam, Badudi, Karigidama. Permanent solution nama national highway blockade che thengnana ba permanent solution nama puthopagi matamdu oirabra haibasigi matangda khananabagi tanjaduni loinana ngasi impact news to the lengthenura leriba guest singai miyamang tak taksage ai yet ithang thang phambiri basi el sadanandani general secretary senior citizen for society manipur ne ojabu taram nokchari aduga mayai de lengthen biri basi y joy kuma former djp manipur ne tamu su taram nokchari aduga ai yet ithang thang phambiri basina Yamung Hemant Kumar Ningomani, editor, Real Nampo, Manipur edition, Tamu Sutaram Noxari. Tamusukuma, the Hanan Laksap time to the state key Oriba, which you Oriba, Pibum, Lady State forcing Sisinaraga, Maroin among the VDF village defense forcing district and recruit Trobusuli, Makoi Shindu, Zaga into the Sinabada, Hen effective Oigadra Hibagi of Hum Siman plus state key force Kaktana. Highway se protection people say, Kadai Hobo to Poi took away say, Tamodi Kanjaning. BDFC Naga highway protection to Washington income the Madudi Waitoloi. Kariguna, the BDF is not trained for that kind of duty. Moidi Sumnigi force multiplier oina, that district police the assistant on with the Makta Almaiton form to give a force ni. Simosiamna proper regular training police ki training should be to do force nette. Ad hojik lady ba film say that Nancy Mamang the coin can give the su iPad can see Nasagi foolproof protection people bangam the highway say see Matanju Mamangi discussion the koi canagre at coin very often koi get police security force when I have a full protection say border is sealed guys it's just only I've been in the service, so I high biggie money. Really on Canada the ground, the must translate to it is nearly impossible. Similarly, Hojiki highway sigi togi matang say the question is see solution no avenue. Are we looking only from Nasagi Karihani forceful solution and Nampuda Pusalapa, Adu solution no permanent or Idra, Oigadoribra, Madudi, a Isagi opinion, the Madu soy oiroi. Kariguna da che masi enka bara theng da khoi gi pi dongel additional di mi lisingani sa purga kanu degi mau degi stranded gari me am butor kani hena an aina object hangadu ba ko no khanagadu ke pare adumai no arrange to se can we do it every day can we do it how many times in a week adu madudi khorsa toriba madudi sangi ba khole me am who is going to bear it Nasagi could be a town in Kayan, Madugi, Panayam person, everything is like a escort to talk to Sinchi, the Luin, Ayam, Sakra never. Aduna Agi Wakandadi Agi believe Tadi, Nasagi solution city, Nasagi security force, state kick, Tonga. Obviously, this is only crisis management guinea. Can Adugumbi response give half the day? Yes, that's Adudi Tohunte, Toridisu, Aina Maron, there is a guy to say, I am Tagali. Adu see this is merely crisis management. This is not going to solve the problem. Problem is solved on Tagadi, a quay, Atopa, Nanakoi, Kanakandasu, Yango, Haiba, Enjoy, it cannot be only one approach. It has to be two pros or maybe more than two pros approach. Nasagi can I question I mean how you hide vacancy can see matang so a queen naga a koi kangnava nagagi koi sinox in the court to the a queen is to explain to them the main cause of this kind of district so the hills district adu zirban district form down sorry I begi adugi can do the reaction to adu who found the government adugi can see action logri and the Asukiba hypets Aina di Ladiba Nagagi Kambu after Italy Kamus in the Su Aina hygienic by any appeal to they should also now time to introspect, time to think. Moving the Loriba action is it a little premature? I say I would just 60 Lock to Matum, Lock for Kaduri immediate work Matanga, Tawura Pabra,
is for them to introspect adu masi da ka oi masi masu adu nahan kanu su nani forum da su ai na state government gi su nasagi to be or not to be nasagi ai na ai gi adu mi da Hamlet syndrome ai do adu gi film da function to mo ta logo do decision am lorga tawroi da boy ga di loroi da boy ga di position sina phak tai de hoji ai na thni wa su sina state government su to film je masi ai di kya muk si film je yaning de to ge gi na na to hoji si chum do ga che tanja de ge very soon kanu lok thor pe election gi kanu notification like pe adu corrupt conduct le duna this is something which they cannot take it up adu ding sai na go si tori ko le si kaimta arthayog film da adu de chathar pot oi roidra hoji very closely very near ni moi na si notification token to ko ka je ya roi de patlong thing ka de adi isian si ya to we are ko lo en si gi la ka do sigum ba film si de dim and come the state government should also think over and take a decision which shall be acceptable to all and which shall be beneficial to all the people of Manipur. See what from say thamjani. Thank you. Daung hamta hujik thamaki wafam semaroina force sinaraga sengasi su maugdagi ngarang achoba nungdangdagi achoba force sama sinarakanda ADGP na luchingakanda gari pusale adu khoi mangloin taraga khangaba laktani base nungtigi oithokpra haibe wafam sene aduga force sinabagi approach sikhaktana only khoi way approach si masi khakta way na khanbi brana tragana kari no masi ki solution se yang kari mot thambininge sara hen badi yadi tangai phato polam walan badi yadi aduga akhoina khwadi fa pambai ama oina hainariba mayamna hainariba wari sanaba haidu aduni wari sanaba si manipur gi mayokta thabak toba manipur kai pamba kangbu amaga wari sanagadra haiba pot amakak election maya ta sum mayam gi lak pasida government sisu wari sanaba talamgane na khali adusu matakta amuksu akhoi wari sanaro kanda akhoi Sadel district same way na GEU harkani MOU tongna si harkani madada manipur government na akhoi yadi harkan di samana port ama laine na khali aduna sigi isu sigi matang da kale phu kanri phu haiba port ama lakan sida miyam da tangai phada polam di phangandaba yada banina ngasai isu sina akhoi wari sanaba sina khitang taptha orkanda ujuki de tu de gi phangadi posting si lokthong na hona badadi security sina ba si ai masana ta bane na khali amai tangai phadam ne khali yengsi akhoi ngarangi kanu khongchat haitare kanu romdagi national highway kanu da akhoi turom da haitare kanu da senapati rom da laiba posi once amu khaktane na idi khali matung dagi di masigi lambi si akhoi matam khargi oina di sinara roi am security gi problem da akhoi si lambi si da putok pusin to si yam bera kai public ki kanu gi athing masi yam leira kanda miyam gi athing masi leira kanda asok apan adai misi minagi yam nangbagi thoksi yamna thokpa ya pot ama leibanina jiri lambi na madugi riksi handabanina jiri lambi romda langna bagi thorang se anamba tawre na khali ado ngasagi akhoi tamo joy kumar na thabi do yam janingi se kaino haikanda akhoi na imphal dagi security mayama lising ani ni akhoi na manang chatli si sakanda gari kayano gari at least yam lising ani purgadi gari cham changone khali sado cham sakani adugi thau si liter kun da hapaga su kaya yam kayam sam do rong ari moina pusalai ba thau do loi exhaust to bai si to duine aduna sigi thorang sigi mahutta aidi ngasagi kano se lamtup ki oina station tower thamba se khar kana bra khali aina haisi ai abogi wana te ko tawrise hojiki temporary solution ma protri se aina sum khan badaga men sina election ki korok kan sin lakthok pa pa magi pot ma ai khali manam di election korok kan lakthok di government hana so hairam gani so ki moi machinery tharam gani mi tharam gani akhoi sadal district se lakthok na ba thorang leiti si adum ma se dum simulation so dum koida mayam da dum haiba so dum adum leigren khali ado moi na mi tharaga UNC da haram ba ya na khali moi mi mayam da so naga sin da so dum haram gani na khali da angam ta na bagi pot am lak pase election gi model code of conduct laga di issue si loiren khali di issue loiren khali di government lakthok ke su yara roi lakthok ke na leitraba ware maden ano government am lak phim la ani adu orga di UNC gi magi wahang mayam gi pakhumdo adum pijare na khali aduna warasu wana ngasi mangani tarani sigi manungda ai election gi code of conduct lakane na khali sigi maraksida by hook or by crook torga ngasagi tangai phada folam pusalaga miyam da fangalise ai asingum government gi thorang si thagal na khali aduna tragadi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ UNCꯗ ꯍꯦꯛ ꯅꯣꯟꯖ UNCꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯗꯨꯉꯥꯏ ꯀꯅꯥꯅꯣꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ NSN IMꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯒ ꯑꯗꯒꯤ NSN IMꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯀꯩꯝ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯤꯡꯕꯗꯧꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯛ ꯈꯨꯗꯛ ꯀꯨꯟꯕꯗꯧꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯦ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ NSN IMꯒ ꯅꯛꯁꯟꯅꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯨꯟꯊꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕꯅꯤ ꯁꯒ꯭ꯔ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯨꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯔ ꯐꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯨꯜꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯀꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯒꯦꯁ ꯑꯅꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯔꯁ ꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯦꯗꯨꯃ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨ ꯄꯥꯔꯃꯤꯅꯦꯟ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯌꯥꯃꯨꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ UNCꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯦ ꯍꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯚꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯦ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯅꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ UNCꯒꯤ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯔꯤꯃꯦꯅꯤꯡ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁ ꯏꯟ ꯗ ꯍꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ DGP ಶ್ರೀ ಜೋಯ್ಕುಮಾರ್ನ ಅವರೇ ಹಾಗಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಪೀಸ್ಟಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾನರಗ ವರಸಿನಮ ಪುರಕ್ಪಸಿನ ಕ್ವಾಯ್ದಿಗೆ ಫಬನೆ ಹಾಯ್ಬದಿ ಐಕ್ವೆ ಪುನಮನ ಹಾಯ್ಗನಿ ಅದುಬು ಲೈಬಕ್ ಟಿಬಿಟಿ ಬೇಸಿಕ್ meaning of this blockade is essentially masana adum illegal oraba adogi anti-democratic undemocratic nateko anti-democratic aduga inhuman it is a crime against humanity it is a violation open violation of the right to life of the people of the anti-people wherever aduna marab the economic blockade I have to say thama chupna mamang da thawum to yaure ekoi madu khang na dum lei khibani adubo there is a limit Lakshman Rekha haibam lady na madu ki wang de ek chal raga de awap ta gadam saturation point Europe gi matang duni hujik to risu mamaduna hujik counter blockade adum la adna sa blockade counter blockade animak illegal ngakni ko masi line su yaroi means su yaroi achum ba du de yam sathino lamna grabade migi mabuk thadal laga chara helaga hat ke haibro sigi wa laeba wahang sing sigi pokum se aduna there are many other democratic ways of pressing their demands civil society organization amana mana topum thoktaba ko adoi mathakta symbolic oina no magi nini gi tobusnataba uninterrupted continuous 30 more than 30 days was it thami helabane and asida sarkarna id in the first week governor of Manipur should have taken proper action man the governance habam lady law of the land rule of law have say bajana must maintain to butabani democratic country today other madu tobang amdadra thokrit ne we counter blockade ka je torum da su yabne kitang matam chana mase sarkar na mase yes sarkar mal lady sarkar je yam thot na meng na bhap tana na ba ngang na raga sakna raga yanaba ma waro sinema purak pa haiduna de kwai peko madu yadraga de the law will take its own course. Haiba wapam lady. I namely
Aindu Thukai Ade, Sumnagi Ainjunatim City, Quigi Hingbigi, Adicardo, Madu enforced to Wigi, Tangai Padana, Pangtok the Viada Badu Baini. Aduna, Aina Hemantana, Hyper Wapumse, Koi Winlam Pog editor, Hemantana Hyrise, Yam Chumbawani, Tok the Viadabani. It is a must. Go. Quite Maru, the right to life, Sineva. Hana him tavne. Kona tete, Loin Lakani. Chocolate pa do Punama. But one must live first. Other right to life, I've said, Sina, quite Maru, right knee, the most fundamental right of all human rights. Adudagi, Masihana, ensure Tobutaba. Masi Tobagamdre, yes, Yam Chumbi, aside, Isipina, Masi, mind of the state government, state exchequer degi. How can state government afford to spend so much of money? Can we do it every day? See, very pertinent question. See, matang da ayam hajige. Was it ban taurib se blockade taurib se? Masi national highway the natro. National highway number 37, national highway number 2. Ani sine taurib. Ado national highway ki artha zikari. State highway na teba. State highway is the responsibility of the state government. Law and order, yes, san tamni. Law and order ngak pai de koi matong ni. Koi su yaw do biya state government. Tau batabu. Magi categorical imperative oiraba. Tau da biya draba central government ki thogdang ami lady of it. Other say preservation, protection, maintenance of the national highways, highway city, central government ki mathau ne. Central government ki achobu role. Central government ki achobu role am chak. Maramaduna senior citizens for society na. Aikoi 2004 the link kacche givini. Ahan me amge elders association. The delegation ani chal rekwe. Manmohan Singh ge regime dani. Ko. Adu koi na home minister su nazari saying na so high chin na so adage memorandum to so highlight to we pazana city national highway city national government na masit to bigadavani ne masya highway protection force ma kaktung likapiu on the line of koige national koige railway protection force am layirina adu mathakta trouble spot te problem ridden area de Manipur ki area dane northeast entire northeast se togdam sinati aduna central government de kasulai ta tabak ne masi ai di tawningi tawpham chutoi morally they cannot escape responsible lobam phi sai si senbam thokte okay ta sit thank you ja hujik se national highway ki matang gi protection ki kari gi matang ki tamung pusala kanda National Highways Authority of India की एक 1988 की माई तोंगान बा एक लेजरी दोनों ना कोई National Highway की लेन सिदे मोरम दाहर दी मसे deemed to be property of center government है मसे की पोसे अदुगा ममांग दा औसिगी ऐने सुम मसे की highway सिंगी करी की protection की मतंग सिगी security measure है तारे स्वाई की मतंग दा 2015 दा थोखिबा कोई की गुज्जर की मोई की कोटा की डिमांड की राजस्थान दा याम कन्ना रेल ब्लॉक तौदना नेशनल हाईवे सिंग ब्लॉक तौदना लेगी अदोय मतम तसु सेंटर ना स्टेट ता कन्म प्रेशर बी मदुदी वरी साउ खुदक ता वरी सागा लोइसलो नत्रगना फोर्स सिनगे हाइबनी मोनि हाइदिसे एंड very recently जम्मू एंड कश्मीर की दा बुरहान वानी हाथ खिबगी मतंग दुदा अचौबा क्राइसिस मा कश्मीर थोक कांदसु आर्मी की साइड ते है इन केस स्टेट गवर्नमेंट गसाइगी मोइना साइगी प्रोटेक्शन से सिक तौरगदी आर्मी ना से प्रोवाइड तौनी का हाइबसी मोय अदुम फोंदुई लाक्चनिंग वाफम दे नेशनल हाईवे ब्लॉकेज से हंदक किसना अहान बदनते ममांग सु लेखि अदुगो ममांगी ब्लॉकेज खरदा पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल सीआरपीएफ सिनबा की गनो सु कोई थेंगना जगरे स्वाई की मतंग से तांगो लेदि लेबिरमबनी हान ऑलरेडी पुलिस ता सांग थेंगना बिराबनी सेंटर की इंटरवेंशन स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी से इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन हाइरगदी स्वाइगी मतंग खितंग कुपना थंबिबताई दामन मेदर से याम से there are lots of misconception कोई वजह से दान उरी बीएम से जो याम क्लियर होई थी अदुनने नेशनल हाईवे की ngasai highway si protect to by the in terms of repair adu to bada to the highway authority gini
But when it comes in terms of Madhurida, Chelanba, Kolanba, the law and order is the state's responsibility. The state cannot escape it. Let's keep that very clear cut differentiation. Taking the example of RPF. RPF the protector railways railway tawriba potune railway saliba misak sing adugi kanu crime tholoba kolakpas ki adugi gi kanu dene ba ngasai gi kanu du nate ba ne ba railway gi kanu si kari ai railway si adudana kai railway si is the property of the central government and central government gi toba adugi kanu ne ba si so dum state ki sel itum nate GRP no government railway protection government railway police aina adusu state khudingi leitum nate where the railways are there aduna ngasai gi khoi na ta blame towing and hiding and let's not do that. Let's clearly see this is very much as state subject never. Adi point amuna ematanasu hybigre amsulina. Let's not also be won over by emotion. Thinking that I say clear cut in a thumbing report of a point of the thumbing ever. Nasagi white Kanum Toga Hector, Nasai blockade of a corpus masito. Handeki blockade chair, see Matangs in Handaki blockade chi Nasai Sada Hills Pini, Jiribam, district Pini, Haimamang, Kashutorum Deva, Tuminele Meva. Had see problem, Silem Deva. Nasagi Sada Hills Pidore, Jiribam Pidore, Haina, governments in a Koimum, Tinmadon, Tilu, the Toloponem. Other Aina Haivnase, Adugi Potki, Koimum, Tilgam, Sol Tongam Draga. Hay Koram Kandaklagam, Tom Soit, Kanato Gani, Sol Togzagani, Haineli Topotagati. What type of government is this government? Do we? Should we cannot pardon this government for this cannot have inhuman cannot situation create to I didn't say Mamang is so. See this look Togay Toro. Torogi de Koyang will also support it towards him. Adu sumo in a tone to put Togdaba. Toro has 100 Doctaba. Sumaindor Prazamiam said, don't say the Golden Tamaga. Hayen Koram Kandaklaga Aduga, Marine Prazagani, Highly Bonga Lake Tagadi. Do we want that type of governance? Do we want that type of government? I think this is totally irresponsible. I know how I read now. Other I see UNC so what can come to him? How you found that only high post declared to river. They must also think of withdrawing as I gave told Rivogi to get the don't allow. See not to be the side of the issue, we should not blame only one side. This has to be both sides. And here the main culprit is this government. Don't behave cannot be to be or not to be situation like click can omit number logo over. Adunatana. So how many times I have seen so many cases. Nasai blend blockade to women tanche. Kashulate to be swumda. It I learned that we have said that Adum cannot sarcasina when hives it to only have given. Sigi pium the saki with that, so I don't talk about them. So many I have selling it a I say, I see Kitan, Hana Kitan, me, sing Chicken. Can ultimately get Adu Gidu Toba Yaga Yadiga Ta and you one, my am, she warm and don't go to what is and losing you. I have Aduman Tanu, Madim among the Hana, Koregan, Tizana, table the Pama Kaito, Kochi. I know. She ain't higher than I can give thanks you. Sada Hills there, Jiribam, the particularly in terms of Sada Hills. All the kind of interested, all the stakeholders. May I call it Kari. Say that it's not only the Nagas. Could me take you stakehold labor. Kari the Makta, Kuy no my Jingching, a Kuy Langol Ching, why should this be part of Southern Hills? These were never part of Southern Hills. She may take you law, can never see together, Pituki Targeti. I do the government in acted Southern Pini had get a decision of city. This very premature. They must think Chigi Mamang the Ennis cannot service delaying it. Cannot district boundary, Toxi Kochi and Toniba. That issue was also there. I didn't Tonagi Konegiva, Siki Havji Ching, Aduga Langol Sing Messi. This was never 1971. The second Manipuri PR laying it, centered the Congress government laying it, Cookie IS officer, Madam the IS officer, and Karna, the Son Lorga, Siki Potsy Amche, Sadil Zapsilam. 71 one among the Queen, Agang wing it, Sing the certain Canada, and the Sing Chalako, and these were never part of Southern Hills. I do the high of a sumo put me am sing issue. Should it not be, should not this be also be taken into consideration? See to Daka whatever kind of Canada, Siki Yang Tagadi. Aduna Aina Tamzining with the Equi. How do you put the situation? Nasagi situation is Nasagi my the case 22 situation. Califuni can't funny have film that labor sarcasm, Toriba quality film said, Masi Topum Tanbum talked about pony. The way they quite Kang Batam, Kang Batam. Adubo
aina we all also ngasai senior citizen ki stake later nete koi journalism ki kamu ki stake later all of us have got stake in these problems adu egedi koi na su akoi de su laurga koi su dum haiseba sigumba decision se sigumba problem egedi decision se lowni lowroi khangna tawdi tawiganu hena lowge hargedi lowro adu gedi let us face adu matung de chi tawra matung de torpoi gedi government thugai dana khokai na nampu de tawni khone and once for all solve to gedi district Sada Hill district P9 Torres aina service sang pamatam adai degi tawla bani today after 37 years of service I have retired sibo de su continue to den adum live posu phari bra phatabra sigi question si live okay now thank you now yamung lai break ki matung da laksap tai sigi matangi amuk makha tana nei na bagi wahang se break amagi matung da impact news gi manung huna yengbi ba punong ki phamda yam thun hanjara ke impact news meng ta dun lebiu Admissions open. Greenwood School, Lalambung Makong, Rims Road. Admission is going on for classes pre-nursery to class 8. Special features: well-equipped classroom, library and audio and visuals, free computer classes, games and sports, dance and music, yoga. Admissions fees, monthly fees, textbooks and notebooks free for AY and BPL students. Transport facility. For more details, please contact Greenwood School, Lalambung Makong, Rims Road or contact 9862 284561. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. break in matung da yengbi bu punamakpu amuk hana taram nok chari yamung hujaki wafam sei electioning base baroina state ki sarkar si issue sing si khara kha kuina khang bagi haina bim de dum mamang da su khara di legre aduga taseng handa ki matang study khalam da bu su ai madudi masigi district creation se haipet haudu oga kari gumba amuk hujik se khitang khutagi control to bu yawi phim se yu urak ta basina bar कोई इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागदी स्वाइदरी स्टेट की थोइना मथौ तारोइदमना सिबौ दंदी खांग कायसे खर खर ngangnabdi खर खर होरे यामो अदा इवन हुजिक लेरिबा गेस्ट सिंग पैनलिस्ट सिंग सिनसु बसिगी ओपिनियन से थंबिरी मदुदी स्वाइसे कुइना खांगबा अदगी मतम चाना रेमिडी से पुथोक्तबा अदुगा प्लस मतंग मतम से करिगुम लाखरगा माइन फजर खनी कायना येंग लेबगी ममी ताबसे सरकार की थोंगसिना तहालिब्रा नत्रगना मयाम नंगांगना रिसी लानबो ओइदोरि रे अमु अनि मक्ति दम याव यावी अइना खंगबोक्ता मनुंगदा nganaramba ओरंबदी याई अदुगा गवर्नमेंट की ओइबो वारे मा लौरगा सादाय स्टेटसी हनकि पीरसी है पोसे लेतिबाय अद इलेक्शन मया यो पोसे इलेक्शन मया यो पोसे हे मथि अरगदी असेंबली फॉर्म दाइसे स्टागम तो बोली सात्रगेनि खंगदे अद एमडीओ गिनि खंगदे याम तो बोली मसी अदुम सनाबिनी मसे अदुगा नसागी पॉलिटिकल माइज ने अखोय माइलेज लौननबा कांगबु खरना दम थाखो लांसो खोय लु फम येंगसे खोय खनि नसागी नागागी एरिया सिंदा खोय कांग्रेस की फिल्म सी खोय फारोदबोगी ममी एमो इन खोय बी न खोय बी नमदी उखुलदा लाखिबा नोगी मयामना खोय चीफ मिनिस्टर संगबा यारोय हाइबा पोट अमा लापसी सम म्युई खरना ओनबदी याई अदुबु नसागी मागी मायोक्ता लैबा हाइदा मियाम म्युई खरगी मायोक्ता लैबा मी मयाम थोरप ngamde पोर्स अदुगी पोट अमा अदुना अदु ओरगदी कांगु अमन याद्रगदी कांगु अमा सेगपताइना हाइ पोट अमा ममांग थोंदोना दबी मनिंग थोंदा संगुदना हाइ पोटो अदुगी पोटुदा मयाम सिना वखरना सागलकांदा कुकी की लैंड और नथंगा सदैल डिस्ट्रिक्ट को पी हिद्रा गाइना आइदी खनब मियाम यो खलोनर मा खलक प्रायना खल्ले गवर्नमेंट की ओइबा वारेप अमा लेत्रिदा ngасagi kanona hana ban hana hawi tawdorena adagi matung tarakpasida kamai toroke da khoi khange cookie singna khoi foundation stone gi sadahil se hangdo e haibagi
ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ Flag. ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯃ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛꯀꯤꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯅꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ MLA ꯑꯍꯨꯝꯗꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯚꯔꯅꯤ ꯂꯥꯏꯍꯧꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯅꯛꯁꯜꯂꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯗꯨꯒꯗꯤ ꯁꯥꯗꯔ ꯍꯤꯜꯁꯀꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ UNCꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯖꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ UNCꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯦ UNCꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯉꯦ NPF ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ UNCꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ NPFꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯥꯔꯤ ꯄꯨꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ NSN IM ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯌꯥꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯔꯨꯝ ꯅꯥꯔꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯨꯞ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯃꯦꯟꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯒꯥꯎꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯨꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯟꯁꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ UNCꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯇꯧꯔꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯗꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯃꯦꯟꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯈꯩ ꯁꯦꯡꯉꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯀꯤꯔꯦꯟ ꯔꯤꯖꯤꯖꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ UNCꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯦ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑꯣꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯦ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤꯕ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯦ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯦ ꯃꯩꯇꯩꯅꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃ ꯆꯪꯍꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯇꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯒꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯕꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯈꯩ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯄꯨꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯧꯅꯒꯗꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯒꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯇꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯈꯔꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯆꯤꯡꯅꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯐꯪꯕ ꯆꯥꯔꯒ ꯁꯨꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯒ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯐꯠꯇ ꯈꯔꯒꯤ ꯂꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯨꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯨꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯊꯨꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯊꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯊꯨꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯦꯡꯅꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯅꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ BJP ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯌꯥꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯔꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯌꯥꯗ ꯐꯨꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯎꯅꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯆꯠꯂꯕꯅꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯐꯨꯔꯨꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯐꯨꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯅꯔꯨꯔꯦ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅ UNCꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UNCꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟ ꯆꯪꯖꯔꯦꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯒꯦꯟꯗꯥ ꯇꯧꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥ ꯀꯥꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯂꯣꯏ ꯃꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯀꯨꯜꯂꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯖꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯧꯈꯥꯏꯔꯨꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯐꯨꯍꯜꯂꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯐꯨꯔꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯐꯨꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯝꯅꯤ ꯍꯥꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯝꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯁꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯀꯥꯂꯦꯐꯨ ꯀꯥꯟꯗꯦꯐꯨ ꯁꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯦ UNC ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ
इकोनॉमिक ब्लॉकेट असे मसी अखोगी म्यूइब खुनागी मैप सथब क्राइम म्यूइब खुनागी मैप सथब क्राइम से मोई हाना लौथोकदबने अदुगा मोगी डिमांड तो मोगी डिमांड तो सगुल का मी मैम यौरकने अदु नतना मीगी सखाऊ चरम मेलगा डिमांड तौनी हारगदी मदुदी अखोगी फन्ना सुंब डिमांड ओरगसु आई मक्ति सगप ngамरो आई सगप चनिंगदे सोम सगप चनिंगदे थैंक यू अमो ओजा लक्षनिंग बसे मरोइना ब्लॉकेट की अवाबा मयाम सिंसे सुम चैथिंग सी फंगकपदगी ओइगदौबा मोंग मानबा हाइते अखोगी काउंटर ब्लॉकेट कायना अमु थोलकपगी वफम लै ngasai ओजाना बुदी थंबिगी मदुदी ब्लॉकेट सु अदु काउंटर ब्लॉकेट सु अनिमक से इनह्यूमन ओइ मसी अखोगी ngasai gi अनडेमोक्रेटिक ओइ हाबे नतबा एंटी डेमोक्रेटिक नि हाबगी वफम दुनी स्वाइद लाइसे सिगी खोंजंग से स्वाइदा यामबुंग नसु पनबिहिबदा the whole UNC sina the whole Nagasi represent to bodong uba aduga the whole akhoi Nagasi community si UNC ga ta yamina ba chatmina bodong uba si join khamdu swai dre kitang khara hen usan ba haigadra natraga na khara mawng marin chumdana uba haibagi phim doi lakado ma adu ogado male aduga masigi counter blockade changchal leiba khongjang aduga chana ba sing kai sing manghandana takhai dana tawwa mayam soja television की पाउदा दुगा खबर कागज सिंह दसु उबिरम मगनी स्वाई की मतंग से कमाइन थंबिनी करम करम बिहु फोंदुक पिनिंग स्वाई उबदे याम वाइते मांगा ले अदरके तौरिदे confrontation के थेंगाय नबगे मुक नबगे अमल लाइफ से it is very unfortunate aduna communal conflict see lakadori nebje natural corollary oina dum laado neb जब तमचाना तौद्रदे अदुना मसी तौदनबा सरकार सिना सेंट्रल गवर्नमेंट as well as state government असी सुम पाव जो तादब नते अदगे नेशनल मीडिया न सु थदोना कोई से हाईलाइट तो बीते नेग्लेक्ट तो भी अखोई की अचो अचो भी सुनेबा निमित कुंथरानी से चरम में लगा मबुक पायर का से चरा हेल लगा लैब फिबम जुदा करी थोरप याय मणिपुर नतबा तो मफम द तोरमदी नान अचौबा कोई कम्युनल राइट थोनी मी जे hundreds and thousands सिरमदमनी अखोई टॉलरेंस याम फजन ले सही लिसिंग अनि चुपना लेमिनरक पे चिलिना वाक्तने को हाइबगे अदुगुम्बा वाखल अमग लोइना कोई जे द कल्चर ऑफ टॉलरेंस स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस मधु द कोई culture of peace की सरुक अमनी tolerance is याउद्रदे शांति ऐसे अर्थ ठोकते ओइजु ओइरोय मरम अदुना मदो खांग बे आब खांगकपने अदो मसाइगी काउंटर ब्लॉकेट तौरी से ए नोइना आइगे पुक्साक लंबी थदलदे नोइजु थदकनी हाइबगी मौंग अमद चंगसलकपने बा it is very unfortunate masi punamukse masi thoktanaba thengam su thengna manipur sarkar na with the cooperation of the central government, koi Kiren Rijiju Masamang na Zohaire ko, aduga High Court, aduga Supreme Court ki standing directive lady name. Say, it is illegal. Pow. Aduga ban blockade to bada Changriba cross pam to Sumoy Hanjalalu. This is the directive of this apex court. Adu lady ni adugi Manipur ki state ki court asina High Court asina su. Moi tawgada punamak local maximum use maximum force power use tawgada ni upaliti aduna single lift clear the blockade haiba achoba order leirabani adu masi ngairaga sum court ki order se hanabude supreme court ki lai jagrabni ko adu high court ki order se ngai leirabra aina karikino why they took such a long time state government na matam suk yam changri ada matam chan tor mage de counter blockade si la amoy hojikti kari sare aduna aina appeal tawjaning bidi akoi let us think like a human being akoi meo babu meo bakaur si ate nate si chume lale si pai phate si phajai thi have si discriminate to jibudu type mi ko bone aduna thinking human being oina akoi na तौरुरिबा थबा से मसी लालिको खबरदा यावरे चर्च की कामुना अपील तौरेको असी ब्लॉकेज से लिप्तो
UN sida yam chumeba center voice kitang ta ba ya ba yam sanity yaw ba lo ba ya ba meaningful voice of the people some section of the people like aims asi ta ba yam ngai aduna aina sum kanjabadi UN sina tawrise masi apart from their demand ko moi demand mayam sing to their koi khangpham thokte akoi miam 28 lakhs people of Manipur asigi chakau met laga moi demand phanam honam de to binusini ei haji kasai hemantan haigiduni there are many other democratic ways the whole population of the state si ren sammoina thambiraga demand to bogi phibam si masai se yamna yengba nungai tre khang bawai yengba da haibani aduna yaraga di khongpham si hando o haiba adu hojiki lairibasi koi micha miam gi miyeng de di Mahatma Gandhi na haibado the end does not justify the means the end the means justifies the end. Thank you. Means seasonary ba means to pambai si lale haba moi seasonary moi na talibada be do panam chumambai ai chumamda bi ai ko we are not very concerned madu rajniti ki wane rajniti wadu tokpiro ba khan lam thambiro ba micham miam gi hojik suffering the untold suffering of the people of Manipur sigi yeng bi ho adu wane thank you on a moral point of view dagi spiritual point of view dagi ko human point of view dagi masidi tangai padana aran badudi lale have sigi they should have moral courage and lift the blockade masi blockade lift the without ni UN sina. Thank you oja sadananda aduga tamojoi kumar adu yamung hemantang ngasi impact news studio da lakpi bai kai khumnujeri ba case sing aduga khanane no base mapung phan biba aduga ngasai gi opinion and views mayam share to bi da mukta lorok pasi tamo loidi lo shalab no yam tena thambibtai tamo thambirasu ain kitang ngasi je thamjing gon ai koi gi maite gi side gi ai ko there's one big mistake we see all the Nagas as UNC as NSNIM this when we think of Nagas I said adu actor when we unfortunately I think we must stop this thing aina thamjing mamna last election da NPP am ka gi damni Congress am ka himni which means that they were not conditions controlled by the NSNIM adugi lehiba mayam do we fail to madudi develop toba ngasagi community ani se tasena ba madu koi togi deba masi koi togum toi adu aina se ngasai some of the public ki kaisu everyone say naga hadi NSNIM ni UNC ni abi wakal de khal ga ta bai se lai ne ta ngangi ba I think let's not do that let us also realize that there are lots of Nagas who are against the NSNIM. Thank you tamo and thank you all now ngasi lengbi de jengkin ber guest ahum poi lorak pada amuk kahanda akoi punna thagachari ngasi gi damak ta impact news gi manung huna matang solution na gi tanjai orle du landam se thokliba thokdo wa thok kya gi barik chumba report ki damak impact news meng ta duna lebiyo